Yesu anamwambia Paulo, ile Yesu Kristo ameona. Bible inasema kwa wewe Paulo anamwambia huku. Ndipo unataka kumpima kwa Paulo, unalipomweko kama ile ya mhadiro, wewe sika ukapata isipendana, kunipita kwa yangu, ukampesa sawa, amepata para condition yangu, ukaitenda yote, pamoja na sana hiye, ukala kwa video sisi kama tena wangu, umatokea kwa Yesu Kristo kama. Ndipo tena wewe unaokuruta sisi zote sika kutokea kale zimetiwa na basi magari asimusa asimuliki anasimulikia ingine sasa utego abwezi mautega tuma basi ndio wakuzia usu muzika sana kwa kutimpigo zate mugabe yako mambo yako kutimpigo ndio mugabe yako hizi zinazete kale sana anasipa sabado kinakaweka ule msimu timanya hizi zinazana ifengaye Yesu isoza kama ndalo ifenda kuyo mwenye soko kile mumbalo boy na msimuye ladies zinaweza kwa musaiwana tika mawenewa mungu la Isaya chapter 8 verse yake ya 20 limanena kuchira muno bimungu ngati sane na moyo ngana ndima wa wasatana Satona bandakusha. satona jana Bandakusha. satona bandakusha leka Isaya kuchinikizira kuchira muno ni kumboni zonsezi disimoti zinazoya basi unali mtusi wasimenezeni kutazo pete likasema kuyaye ife kama zokazika tazo sina sitema bwana ndani mundu anapige ndio kwa maana ile litimbo susa ndio zenzeni kusimbia zikatende sasa tika leo mtenda anaanza kutoa hapa ndio kulipitani ndio kupanga siku mbona vile ziko kwa maana sendo akupotozani munjira ndio bila kuestahili kutoka kumbuya ndinamaliza zote kutisha hapa ndikolo kutsachia ibirimo ni kugeni ndizotsama tsazapi ndio kwa leo ila ya Kristo ya pamoja sera kulizotsama tsazotuka sipele atu asakula hivyo hivyo kusika mbaya kule kulipende bana moka mbele kufunira kwa ajili Saulo siwe Isaya kunikuja tangazaji kufara tangazaji kumboka ujonze kitonzo tatu titiche kwa jina lako jonze kitonzo huwa tena inde titipo chema a Kristu kwa mwanzoji kika zikala zatu maute otoke kwa lilo lima mwezi tukufuna kuti Mungu wajakule kuchinsisi chimene chidayikika kuchokera katika chimene chidapesika kuchokera katika kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu amene akumbulutse zinsinsi zimenezi mtsiku amene anamtoza Paulo mnthawi imeneyi kuti akumbulutse zinsinsi za uthenga wabwino kumene umachoka lero lino Mungu wadalira baba wake kuti afukule ndugu la zinsinsi za nthawi ya mapeto kuti tili pali kulosi zapa nilitsikwa nisiti nanga kutsogolo kumwera chani tiende kotani nditsulatekwa badala kwezi nditsulatekwa badala pamene kumwamba kuna kuvundukule chinsani cha ulosi chimene tapita masiku ndi masiku ndikutonetsa mapeto
mma radio, mma television, mma crusade, mma overnight prayers, mumsirikanyo zosiyana anamuko fulani sisi zingani zokuta kutapa nthawi ndi Mulungu akutengetsa likangala kuti kukonzemo wanu tilindi mmene makulumano munamva uthenga woti Yesu Khristu abalanso kuzimu lapani balizidwa konzani mitima yanu tilindi munamva uthenga lero uthenga muchita kibonzi tulo tuwina nabwenzi talusana bibili wazoleleza akubwelana usiku wa kukoleza usiku wa kusopa umpawi mamuto tukuzisia welani mukamananga kwa wali mukala ngosinina imabwenzi tawelezi mudakalanga siramu za mbele mudakalanga nito zitule moyo wangu umafuna bansiba koma moyo wangu ukala wosa kumsiba umwali na kutoka mwapi mmoja kunani hapo ule mmoja maprezi agoiba azana utuba amene yao inapita anapita mwina mtege ndio yao sana kwa shuma ndani kama mwina mtege kuti chuma ndani kwa maana kanila kusamalira za chuma chenje anasamala chuma chenje nditsi sino no sima chukwa wana bila anasiyo lebonsi kwa aliko sitiwa kuti mwa utani lero lino kwenzi pamene Mulungu atikomba kuti sokaleta mmozi ndi mmozi lowa chipinda chino kuti afutukule zinsinsi za nthawi imene tili tizindikire kuti tili pati muno simtawi nthawi ya Mulungu akati akuba kukonza pamene timakweza mawawo ambuya kusabalire ndikusiyeni motero nthawi ina ambuya akakuba tiyakuba naso munzira ngakwe watu wa Yesu Kristo. Amen.